The European Library je besplatni servis koji pruža pristup izvorima 48 nacionalnih biblioteka Evrope na 36 jezika. Sadržani su digitalni izvori, kao i bibliografski izvori. Ovaj promotivni video predstavlja kratak pregled tipova dokumenata do kojih možete doći putem portala The European Library. Putem pretraživanja možete da pronađete, prikažete i čitate Les œuvres de jeunesse od Flaubera u PDF formatu ili originalni Cervantesov rukopis. Pomoću nekoliko klikova možete da pogledate sliku španskog pesnika Gustava Adolfa Beckera, Chopinov prelid za veliki klavir ili misu Clavis Celi. The European Library takođe omogućava pristup zvučnim zapisima glasova ljudi koji su obeležili 20. vek, na primer Alberta Einsteina, koji objašnjava svoju teoriju relativnosti. Postoje još izvanredne zbirke geografskih mapa koje opisuju istorijske gradove Evrope, kao što su Prag, Lisabon ili London. Narodna biblioteka Srbije partner je servisa The European Library i poziva vas da posetite web sajt www.theeuropeanlibrary.org.